Tubahe ikaze ku Gitego TV Sport News. Ikipe ya Chelsea yakiraga ikipe ya Manchester City ya London. Byasaga nkaho ikipe ya Chelsea igiye kuba yakora offre yikorera ikipe ya Arsenal buri muri marathon na Manchester City ku gikombe, gusa ntago yabashije kuyibanira. Ikipe ya Chelsea yagaragaje weak, imitore ziri hasi ndetse na tactique za Pep Guardiola zabashije kuba zaganja ikipe ya Chelsea n'abakinnyi bayo, birangira ari ibitego 3-0. Bitatu rero byasinzwe na Jeremy Doku, Nicolas ndetse na Maguire. Igitego kimwe cyabanje gutsindwa na Nicolas, ikindi kiza gutsindwa na Maguire, cya kabiri cya gatatu kiza kuba cyagitsindwa na Jeremy Doku. Uburangare bwa communication ya defense ya Chelsea habayemo nyine, urabona ukuntu zama balance bari imbere gutya ayihereza abadefenseur ngo batangize baro wera ngo ubaka igitego. Rero yaje kwikubaka nabi, asa nkahereje baro abadefenseur bahererekanya ku burangare bw'umudefenseur umwe kuri abatindanye baro, bahita baza baramupressinga barayimwaka. Cya gatatu kiranyoye. Ikindi cya kabiri nanone cyatsinzwe Maguire, uburyo cyatsinzwemo habayeho skills zarani shirike yahereje pass Maguire, defense nyine isa nkaho ijagarayemo, akavuga ahita shota umuzamu naho ntiyabanira. Icya mbere yari umutwe kuri ukuntu wabateye cross, Nicolas rero yasatrekaho ku mutwe. Ikindi kiba kijyamo yari contre attaque. Kigaragara cyo rero ni ikipe yashoboye, indi ni ikipe yarushije indi mu bigaragara. Rero nk'abasore ba Man City barabona yuko Champions League batashye, Carabao Cup bamaze kuyitwara, FA Cup na Champions niho basigari. Rero nta mpamvu yo kuba batapressinga ikipe ya Man City. Rero tugeye kuri uwo mukino, bigaragara byo ikipe ya Man City motivation iri hejuru, kuko imaze gukora match enye ziheruka nziza. Match yakoze tsinda Liverpool ibitego 4-0, muri indi match yakoze itsinda ikipe ya Arsenal ibitego 2-0, irongeje ikora match ya Chelsea ibitego bingana gutya 3-0. Ubwo rero ntago ari kureka kutagaragaza ubuhanga bwayo cyangwa morale na motivation barimo muri no minsi, kutayikoresha babasha gutsinda ikipe ya Chelsea kugira ngo babashe kuba bakora resulta nziza. Rero nk'umutoza Pep Guardiola yarabizi ko ikipe ya Bournemouth yabashije kubakorera deal itsinda ikipe ya Arsenal ibitego 2-1. Aha nta kosa ari gukora. Rero bigendanye na tactique ziwe, babonaga yuko yazaga no mu mutwe harimo gutsinda ikipe ya Chelsea, kandi n'abakinnyi babigaragaje muri morale rwose ikwiriye, babigaragaje. Nk'ubu ugiye kureba nk'ababanjemo nko kuri Man City, tuvuga ati ikipe ya Arsenal niba umuntu ayifata akazanamo Haaland kuri attaque, Ryan Sherike ku 10 afite Jeremy Doku ku ruhande rumwe n'urundi Semenyo, urumva gahunda bari ibitego. Gusa partnership ya Ruben Dias isa nkaho atari fit neza ku buryo yajya muri defense. Bona yuko umuntu bita Abdul Kusanov nk'umuntu yazanye hari ikintu afashe ikipe ya Manchester City. Hari n'ishoti yagerageje ashaka gutsinda igitego, ari birangira agiye hanze. Ariko urabona ko n'undi ikipe ya Manchester City yari ifite amahirwe yo kuba yatsinda ikipe ya Chelsea ibitego byinshi. Igice cya mbere cyaranzwe no kuba habamo koroshya ibintu, ubona ko igerageza bikanka, ariko ukabona ko impande zombi bishobora ko yacyura amanota. Igice cya kabiri aho Pep Guardiola bera kasa mutwe, yaje ahindura ibintu, ikipe Chelsea yotsa gitutu, ikipe igenda ibura amahoro. Ikipe ya Chelsea ibura amahoro, barahita ukabe nta keza. Icyambere kiraboneka, isa nkaho ikangutse, bahita bayirasa. Icya kabiri isa nkaho yongera izamutse, birongera nanone isubira inyuma, barayipressinga bayirasa. Icya gatatu urumva uburyo ikipe ya Manchester City yazanye resulta nziza, kandi ije gukora match ifite ikintu kurwanira, ivuga ati ntabwo twakongera gutakaza. Kigaragara cyo bisa nkaho umutoza wa Chelsea nawe yabaye sinangufi ugendeye ku mitoreze no
babonaga ko ikipe ya City yabize haba mu kibuga haba mu mutwe n'abakinnyi ba Manchester City bagiye biga ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea yagaragaje week gusa nk'abakunzi ba Premier League murabizi Man City iyo igeze muri no mikino aba ari akasamutwe ya nyuma. Ibaze nk'ubu ujya ureba ikipe ifite gahunda match ibanza ya Man City na Chelsea byarangiye ari 1-1. Yego irabaye haza waho ikipe ya Man City iragendera irarwana muri ka match yakoze n'ikipe ari Liverpool ya 2-1 ukuntu ayihinduye ku minota 80 batabwira turi Pep Guardiola n'urundi rwego. Ikintu abateze gukora ni ikintu bita match imwe yakaka y'umuriro akavuga ati cyambere nta manota ngombe nyakire ku kabi na keza. Rero umuntu bita Pep Guardiola amaze kwisobanukirwa kandi asa nkaho azi neza yuko nta kindi yakora isibye gukora winning zimufasha kugera ku gikombe. Pep Guardiola si ubwa mbere atwaye igikombe kandi uravuga ko n'uno mwaka ashobora kugenda. Rero ashobora kugenda kumva ko yagenda gutyo gusa nta treble ahaye ikipe ya Manchester City ni ibibazo. Ubwo rero nawe ikintu akora ni ugukora kugira ngo azahereze ikipe ya Manchester treble. Noneho Chelsea we bisa nkaho n'umutoza umva ukurikije n'amakuru agenda ajya hanze toza Chelsea ari mu nzira zisohoka kuko ntago yakomeza kwihanganirwa kugira ngo ikipe ya Chelsea zicuza kuba yarirukanye Anzo Maresca izanye ngo Real Senior nta kigenda nyine ntago umuntu agiye ngo afate umutoza mucenge cyangwa amufate uko, ariko ikigaragara cyo hari ibintu yerekana yuko adakwiriye kubatoza Chelsea. None ibaze nka Arsenal yaramufatiranye iramukubita umufiririzo. Isibwe ko na Man City iranga umuntu bita Pep Guardiola yabativangira yari umuntu ukora resultat nzima na match ibanza ya defense nabi bakwiye ko yarabonye bibiri akajya kuba yajya kudefanda nyuma. Rero umutoza Real Senior nta kindi ubona yuko rwa rubyiruko kurumanaginga no kurukontorora byamunaniye usa nkaho nawe nta kintu yerekana. Rero ikipe ya Manchester City yo bitewe na generation bitewe n'iki ishaka irimo mu kapitene Bernardo Silva, Rodri nawe yaba kapitene, Ruben Dias yaba kapitene, Haaland yaba kapitene. Urumva abo bantu bose niba ikipe muri defense ifitemo umuntu wa kapitene na ndetse Mage yaje muri Man City ari kapitene wa Crystal Palace ifitemo kapitene ikagera mu kibuga hagati kapitene ikagera kuri attack kapitene. None bumva ukuntu Man City biri ku rundi rwego hagati yabo naba kapitene babiri ya muri defense ni kapitene ari wa Crystal Palace Mage akaba ari kumwe mu defense na Ruben Dias nawe ni yaba kapitene, hakaza Rodri yaba kapitene na Bernardo Silva yaba kapitene na attack yaba kapitene. Niwo kuri buri ruhande haba hari umuntu wayobora attacking yayo, hari n'umuntu wayobora mediane, hari n'umuntu wayobora nyine mu kijyanye no gukora resultat mu kibuga akaba yacacinga buri mukinnyi wese abwa ati muzi icyo dushaka. Gusa nkaho ukwiye kwerekana yuko ikipe ya Manchester City ishoboye. Rero ikipe ya Arsenal itangira igira ubwoba kuko match zisigaye zo bisa nkaho ntawe ziyengekeye, buri yose amahirwe probability yo ko yagitwara, ariko ikadutegereze ibizaba ku munsi wa nyuma ku ikipe ya Manchester City ifite Aston Villa nawe yayikora ku gikombe. Rero bigendanye n'ukuntu umukino wagenze hari n'umufana wagaragaye ari kunywa agakombe ni agacupa karimo n'ari inzoga kare hariho logo ya Arsenal hagiye hagaragara utuntu twinshi cyane. Reka dusubire ubutaha, turagushimiye kuri subscribe. Nibyo byaranze umukino, kigaragara cyo ikipe ya Chelsea ntitoje n'umutoza wayo ubona ko ari hasi, kandi nyuma yuko ikipe ya Manchester City ikoze resultat gahunda ni igikombe kandi iteguye kurwana intambara kugeza ku munsi wa nyuma kuko ari ibintu basanzwe bakora. Turagushimiye kuri subscribe na share, murakoze cyane.